Ada pecah deui. Tak percaya jadi nak deui na marah. Empat pecah. Pecah deui. Makanya pun lambat kan sampai beristilah nanti pengucap kan. Panitia buah kita kemungkinan dia. Kan lambat biasa beda orang bisa ngeber. Kasetor kadang menikah dia malam-malam ngeber yang ketika terus ngeber nyon Allah ngeber. Boh lontok kan. Teguh sekelan kan beda lambat teguh sekelan gitu. Mohon makin kan terbesar cengkang sebenarnya. Lambat ini kan beda kealingan daun selamber pak. Tak ketela kan gitu. Beda lambat. Makin menikah kulit bisa makin ni kan. Keng sepora cek lebih orang keng temu ingat ini keng sombong gula. Kulit sampai makin ni bisa kealingan daun selamber elang ni kulit bisa. Kor daun gedang ketibak semua. Masuk akal kok. Berkat ngalahkan peto adulnya. Mbian pah minta ke Allah. Terus mobil mbian pah doa. Allahumma pajiru ya Allah. Allahumma pajiru. Tore pah tekem mbian di Allah beri pajiru umpama. Cara nah. Ya kesokan Allah ngak kuda gelak saya tadi orang ru. Siapa ditasar masa. Mun kadung bi Allah beri mbian minta pajiru pah diberi pajiru. Kula tanya kapan andi pajiru di sampian pah iki be kak kem pajiru nai. Isaba oh. Kasaba pajiru nebu. Malian tercengung-cengung orang mak lepekol mole na pajiru ni. Tore tak apa bingung bian tore. Mbian andi pajiru mun ki beni makum mau ring ni kak. Jan andi beni jan seneng, jan ruwet tore. Mbian pahit takdir andi pajiru minta ya Allah terus mobil pajiru ya Allah. Pajiru ya Allah. Mun beni pajiru ribon tak napa ya Allah. Mun berde sepote ya Allah. Cang malaikat centok tu kecil tekengarai. Jelas kampil mulai dapat kantonik ku STN nambian lebek to nama jer pajak. Berapa pajak ke bajiru? 7 juta. Oh, wow. Umpian pah ngocak. Jual apa beli siapa naik. Balak yang orang lah. Pina yang bongkar opar orang nyalter baik. Ayo siapa sih kocak jan bunga aja jan gemet ya macam